sivela ke maKorinte sibili sahluko 13 verse 5 na Luke sahluko 18 esikhundleni sokuthi sifunze onke lama verse kuLuka 18 sitofunza verse 1 na verse 8. Thank you. Tihlolisiseni nine ngekwenu nibone ukuthi nibambelele yini ekukholweni kwenu. Yeah. Divivinyeni nine. Tihlolisiseni divivinyeni kuthi nibambelele yini ekukholweni kwabo bani kwenu. Ekukholweni kwenu. Kunesikhathi lapho sikholelwa abatali bethu khona. Kepha liBhayibheli lisinika umcabango ukuthi umuntu kumele abe nekukholwa kwakhe. Abe nekukholwa kwakhe. Hayi nekukholwa kwemfundisi. Alisho ukuthi usabambelele yini ekukholweni kwemfundisi wakho. But ekukholweni kwakho. Ekukholweni kwakho. Lithi ke asitihlole thine, asitivivinye thine. Hayi ukuthi sitihlola ukuthi sisaya yini esonveni. Asitihlole ukuthi sisathandaza yini, kepha sitihlola ukuthi kepha ngibambelele yini ekukholweni kwami. Ngibambelele yini ekukholweni kwami. Ngaphandle kwaloko lithi nitehluleki. Usehluleki mawende njani mawungabambeleli ekukholweni. Mawungabambeleli ekukholweni. Asivuleke Luka sahluko 18 verse 1 bese sizobela ku verse number 8. Jesu wase ubatshela lo mfanekiso afundzisa ukuthi kufanele bathandaze sonke isikhathi bangatsinwa. Nginitshela ukuthi uyawubavela ngekushesha. Kofa ingabe imvodzana yemumfu nayibuyako iyawukukhanza kukholwa yini emhlabeni. Amen. Kunendzaba yekuvelwa ngekushesha. Kuvelwa bobani? Kuvelwa labantu lekuthiwa bayakhuleka. Lo muntu lokhulekako liBhayibheli lithi uNkulunkulu utamvela ngekushesha. Ngekushesha. Manje ke lokushesha kwaNkulunkulu akufanani nekwethu. Unfortunately. Akufanani nekwethu. Mangabe nje uNkulunkulu katsile kulomnyaka kuthi Nkosi ngifuna ukuthi lo mnyaka uthi uphela ngibe ngila ngibe ngente lokhu. Siyesicabange ukuthi lokushesha waNkulunkulu kumbe uhambisana nekushesha kwami. But anginjalo. Akunjalo. Kushesha kwaNkulunkulu akufanani nekushesha kwethu. Njengalokhu liBhayibheli lithi umnyaka munye kuNkulunkulu unjengani? Unjenga 1000 weminyaka. Unjenga 1000 weminyaka. 1000 weminyaka kithi unjenga 1 year kuNkulunkulu. Ngisho kahle kanje. But lokhu thina lesikubala ngalendlela uNkulunkulu kubala ngalenye indlela. eBhayibhelini nje alisitsheli liBhayibheli ngekuthi umuntu lo ibillionaire nguyena lo njingile kakhulu. Alisitsheli. Kepha liBhayibheli lisitshela ukuthi kukholwa kuligugu. Kukholwa it is more precious than gold. Yabona? Thine singabuka nangwe kunene lokuthiwa yinjinga yemhlaba sithi hey cha le ndvodza lena vele sikwaya sonke sifune kuba njengayo. But ezulwini baye basho njalo bashumayeli bami bathi la emhlabeni sifuna igolide. Sifuna igolide. But ezulwini igolide kwendlalwe ngayo kwakhiwa umgwaco. Kwakhiwa umgwaco. Thine umuntu lonegolide livele neligolide kuba ngathi linjenge kakhulu. But ezulwini kuthiwa hayi lokhu sikondiyela lokhu.
Skondiyeli, i-probase ayine skondiyeli. I-probase. So uyabona liso lasezulwini kubuka kwaNkulunkulu akufanani. Lokuvelwa ke masinyane. Uyabona mangabe uyagula nyalo bese siyathandaza sifuna ukuthandaza nyalo. Ansi masithandazela ukuthi uphile, asithandazela ukuthi hayi uphile eminyakeni lotako. Sisuke sithi Nkosi mphilise nyalo. Nyalo wethu ngunawo. But nyalo waNkulunkulu akusinawo, but nginyalo. Akufanani. Kunetinto ke lekumele sihlole la kukholweni. Sihloko sami solo sithi examine your faith. Hlola kukholwa kwakho. Hlola kukholwa kwakho, ungahloli kwalabanye. Tindvo lekumele sihlole ngokukholwa kwethu, tifake ekhatsi nakulokulandzelako. Ngicela ukunika amavesi akhona nje uwabhale utatifundzela. KuJohane wekucala sahluko 5 livesi laka 4. Livi lenkosi lithi kuncoba lesincoba ngako live kukholwa kwethu. Kuncoba lesincoba ngako. Asincobi ngemthandazo, kepha sincoba ngekukholwa emthandazweni. Kusho ukuthi noma ungathandaza busuku bonke, mangabe kukholwa kungekho awuncobi lutho. Ngoba kukholwa kwethu ngekusho kwembhalo ngiko lesincoba ngako. Sincoba ngekukholwa. Bese kwesibili encwadini yamakhosi ahluko 11 verse 22 uthi Jesu have faith in God. Kholwani ngoNkulunkulu. Kholwani ngoNkulunkulu. Bese kumaHebheru sahluko 11 livesi lekucala lithi kukholwa kokuqiniseka ngetintfo letinjani lesethembele kuto, kepha letintfo asikadiboni. Faith is being certain. Kukholwa. Kufuna ke manje sihlole lokukholwa kwethu ukuthi lokukholwa kwami nguloku lokwethembele etintfweni lengakadiboni yini, noma kukholwa kwami kwethembele etintfweni lengitibonako. Etintweni lengitibonako. Uthi ke lo munye umzalwane uNkulunkulu makathi ngicebile. Makathi ngicebile uNkulunkulu. Kusho ukuthi njani? Angiva bazalwane. Makathi uNkulunkulu ngicebile kusho ukuthi nginjani? Hallelujah, thank you Jesus. Makathi uNkulunkulu ngicebile kusho ukuthi nginjani? Ngicebile. Sewuthi ke uva livi lelithi kepha unamalini ebhangi. Angithi nangu uvuma livi laNkulunkulu lithi ucebile. Sekufika livi ke enhlitweni yakhe lithi kepha unamalini ebhangi. Ukhanza ukuthi ebhangi unesibambiso. Kepha ngekukholwa ngicebile. Waze waphendvula livi lolicabangako noma longathi uyaliva waliphendvula ngetintfo letibonwako sewulahlekile ekukholweni. Ngoba kukholwa kusiqiniseko ngetintfo lowethembele kuto ngisho ungatiboni. Ngisho ungatiboni. Nyalo nje lokhu sitile la cishe solokusile lilanga asikaze salibona. Kepha kude lohleti wathi hayi mina ngidawuye esontweni mase ngibone ilanga ngoba ngivame ukuhamba mase ngibone ilanga. Yini lesente seta la? Site ngoba sinesiqiniseko ukuthi lilanga noma ngingaliboni lilanga likhona.
kukholwa ukuthi lento lathi uNkulunkulu ngingiyo noma ngingayiva noma ngingayiboni. Angidzingi kuprovela lomunye umuntu. Angidzingi kuva ngazuthi ngiyaphila kuze ngiyothi ngiyaphila. Kepha ngithi ngiyaphila ngoba uNkulunkulu uthi ngiphilisiwe. Uthi ngiphilisiwe. Being certain uneliqiniso ngento noma ungakayiboni ngeliso lenyama. Ngicela simnakeke lo verse 8 ngoba unembuto le kuLukas ahluko 18. Ngumbuto lonempendulo empeleni. Ngicela ungiphinzeleke lo verse 8. Nginitshela ukuthi uyawubavela ngekusheshsha. Kofa ingabe imvodzana yemuntfu nayibuyako iyakukhanza kukhona yini kukholwa emhlabeni. Iyawukhanza ini ke? Kukholwa. Hayi ukuthi uyawukhanza abantu baya yini esontweni. Hayi ukuthi uyokhanza abantu bathandaza yini. Ngoba kungendeka abantu baye esontweni babede kukholwa. Kungendeka abantu baye emthandazweni but babede kukholwa. So kulomfanekiso kule parable la khuluma ngayo Jesu la ukhuluma ngalo mehluleli bekangalungi ukuthi ngekuthi lona amphelekehle wagcina amnikeda lokho bekakucela. Jesu ke ugcizelela leliphuzu leli kulo verse 1 kuthi kufanele sikhuleke sonke isikhathi singendi njani bazalwane singendi njani kumele sikhuleke sonke isikhathi singatsinwa. Kusho ukuthi kuthandaza kuyatsinana. Kungendeka utsinwe. Utsinwa kanjani ke mawuthandaza? Utsinwa ngesikhathi uphike kucela into yinye. Uyathi mangathi nje la buya sithandazela ini? Kokho Shabang imali ngithi biyasithandazela imali for sure banengana kumbe labangeda ngiyacabanga banengana labangeda khumbula verse lithe sithandaze singatsinwa but ngendeka sithi siyathandaza siyayithandaza le mali kusasa lo munye utawukhumbula ukuthandaza kanye. Lesibili hayi lo munye sewuthandazela emandongomani sewukhohliwe ngemali. Lo munye sewuthandazela lokunye sewukhohliwe. Mawungambuta uthi hawu ngelisondo boyothandazela ini? Uthi mina usho ngelisondo kepha bengifuna nje ngelisondo. Sewukhohliwe. Kuthandaza sihambe sikhohlwa sihambe silibale. Kepha Jesu uthi umuntu kufanele athandaze angatsinwa. Angatsinwa. Bekungaba njani sesike sikupractice kuthandaza singatsinwa, sithandaze singaphezi, sithandaze singakhawuli. Sesaba netincingo lekuthiwa kunani kunaloko kusikhumbuta i-reminder. Lo ukhumbuta nje hayi kumbe kumele unathe umuthi noma emaphilisi sekuyakhala sewuyakhumbula ukuthi hayi kumele ngisale ngithatha into yami nyalo. Bekungaba njani nekuthandaza sesike sikwende kanjalo. Uke nje ube ne-reminder yekuthi hayi sekuphelele hour ngigcine kuthandaza ake ngiphindze ngithandaza. Njalo emva kwel-hour ngiyathandaza. Njalo 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes awudzingi nekuthandaza l-hour lonke. Uyathi mawuthandaze li-hour emva 5 minutes ema-hourni lang 12. Mawuthandaza nje bo 5 minutes ngimalini loyo. Sesingana leso sikhathi li-hour. But mangathi nyalo sukela l-hour yinthaba uyabona.
Utawuthi ngiyabonga Nkosi. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Uhle uhlola leli hour ukuthi kuya ngakhona yini ehoureni. But mawuthandaza 5 minutes babe ngithandazela bomakhelwane bami. Kungendeka ukuthi abakwati, kungendeka bahluphekile, kungendeka banethithini. Ngithandazela bomnakethu, ngithandazela botsathe wethu ukuthi kungabikho longafa angadani nawe. Ngithandazela Nkosi nelikusasa lami kuthi donke inhlangothi tekuphila. Impilo yami yakamoya, ngithandazela umnotho, ngithandazela umsebenzi, ngithandazela ibhizinisi. Ngithandazela nanaba labahluphako lapha etindleleni ukuthi Nkosi uma bangagcina bakwati wena 5 minutes amen uyachubeka. Phela lenye hour 12 hours uthandaze kanjalo but for an hour. Lokuthandaza kanjalo kukwenda uphile uconscious ngaNkulunkulu kunekuphila uconscious ngetinkinga takho. Kukwenda uphile weyame kuNkulunkulu ngoba lo Marko 11 verse 22 uthi kholwani ngoNkulunkulu. Kukholwa yindvo lenjani? Faith is relational. Kukholwa akusi longakuva ngemizwa yakho emadlingozi. Kube ungeva njalo besihlabela nje. Bese sethi singahlabela ke bese uyeva yes hallelujah hallelujah in the name of Jesus in the name of Jesus. No. Uthi Jesu have faith in God not in your feelings. Banini nekukholwa kuNkulunkulu. Ngoba kukhona letinye tindzawo la kungeke kukhwebuke khona ema feelings. Uthi ke uNkulunkulu have faith in God. Kukholwa kwethu sithi kukholwa ngoba kunjani bazalwane kufanele kube njani? Kube relational. Kukholwa, thank you. Kukholwa kwethu kumele sibe nebudlelwane. Budlelwane naNkulunkulu. Yini le yenta sibe nekukholwa budlelwane naNkulunkulu akusiyo ema feelings ethu. Ema feelings akakhanze phambili. But ema feelings akusiwo la sihlanganisa naNkulunkulu. You can feel God until you get to hell. Because God lives outside our feelings. Wathi kanjalo kuthi unekukholwa. Futhi encwadzini yaDaniela sahluko 3 bese ngiyagcina. KuDaniela sahluko 3 verse 17 na 18. Kukholwa lokungiko kufokasa kuNkulunkulu hayi etimphendvulweni. Kukholwa lokungiko ngulokubuke kuNkulunkulu not the outcome. And kukholwa lokungiko akusiko kwekukontrola uNkulunkulu kuthi endelele ngikufunako, kepha kukholwa lokungiko ngulo lokuthatha intsandvo yami kuyibeke ngaphasi kwentsandvo yaNkulunkulu. Kukholwa lokungiko. La kuDaniela sahluko 3 boShadrach, Meshach, Abednego bathi masijikjelwe emlilweni uNkulunkulu wethu unemandla ekusisinzisa. Kwesibili bathi noma ke lo uNkulunkulu akasisinzisi. Ngalama emagama lokuthi sikholwa ukuthi uNkulunkulu tasisinzisa, we are not controlling him ukuthi asisinzise. Mangabe nje hayi ngiyakholwa Nkosi ukuthi angikhipha kulomlilo ngeke ngishe, ngiyakholwa Nkosi umsebenzi wami ngeke bawuthathe umsebenzi wami noma kanjani Nkosi ibhizinisi yami noma kanjani Nkosi isikwelede sami na kanjani batangibhadala bathanze wena Nkosi ngiyathemba ukuthi abahambela awumcontrol uNkulunkulu ngalokukholwa kwakho.
awusho ukuthi abahambele abe ngilachasha bephula imlente. Uthi Nkosi ngikholwa nguwe noma abangibhadali mina ngidawukholwa nguwe. Ngidawukholwa nguwe. Noma umsebenzi wami uyangilahlekela but ngeke ngilahlekelwe ukukholwa wena. Laba bathi Nkosi thine sitakwe themba noma siya emlilweni noma siyasha siyosiwa siyaphela asinandzaba thine, we are not telling you to control our outcome ngekukholwa kwethu. Siyekelela esandleni sakho ukuthi ufuna kwendekeni, kepha thine sitawukholwa nguwe. Angivale ngekuthi lokukholwa lokungiko. Wathi ngani ukuthi kungiko? Wathi ngekuthi kuda ngekuthi uve livi laNkulunkulu. Kude ngelivi laNkulunkulu. Akuketi ngesimo, kepha kulesimo uthole livi laNkulunkulu. Isho njalo encwadini yabaRoma 10 verse 17. Kukholwa kuda ngekuva livi laNkulunkulu. Mawufunza kuMateyu sahluko 14, Petro ubona Jesu kanye nalabanye bafunzi ubabona at a distance. Ngathi bambona ukhashana. Sewuthi ke Petro, Nkosi makunguwe ngicela livi lelitangenda ngikhone kuda kuwe ngihamba etikwemandi. Petro akazange wathi hayi I feel this is Jesus angihambe etikwemandi. No, bekade awugcila adliwe dingweni. Kepha Petro uthi Nkosi ngicela livi ngoba ngeva livi kutawuvuka kukholwa la kimi. Ngaba nalokukholwa ngidawube sengiyahamba la bengeke ngikhone ukuhamba khona. Niyakhumbula wathi Jesu washo livi linye wathi water come. Wathi Petro kwenele anginenzaba ukuthi nyalo ngivani ngibonani lokushiwo inkosi yami kwenele. Wacala Petro wahamba etikwemandi. Leni ngoba kukholwa kuda ngekuva livi laNkulunkulu. Kusho ukuthi esimeni sakho akusile kumele wente uNkulunkulu akuve kuze utokhona kuphila esimeni sakho. Kepha kumele ukuthi esimeni sakho uve ukuthi uNkulunkulu uthini than ukuthi wena uthini kuye. Akube ngilakutshela kona lokumcoka than ukuthi lokumcoka kube ngilokutshela uNkulunkulu kona. Ngiko ke lo makelo ya Maria wathi noma yini la ishoko nibokwenda. Leni ngoba akusilo kumtshela Jesu kwaMaria ukuthi hayi sengimtshelile ukuthi kude lwayini, akashongo njalo. Kepha wathi noma mina sengikhulumile kuye, kepha ninegadzani ukuthi utawuthini kini. Esimeni sakho ngiko kumcoka kulifunza livi laNkulunkulu hayi ku-understanda emavesi lekwati emavesi, kepha kuva ukuthi Nkosi ngabe uthini kimi nyalo. Ngoba weva ukuthi uNkulunkulu uthini kuwe, lokukholwa lokho nguloku lotawunqoba ngako live. Unqobe ngako leso simo la ukhona khona. Khumbula, awunqobi ngemthandazo, awunqobi ngemgcotshwa, awunqobi ngekuzila, kepha kunqoba lonqoba ngako unqoba ngekukholwa kwakho. Libandla alithi amen. Ngicela sisukume. Babelo ngcwele, bewathi ukuthi sitawuphila emhlabeni, bewathi ukuthi sitawutsinga kuphila ngalesingakuboni.
kepha siphile kulesi kubonako. Bewathi ukuthi sitawudzinga kuphila ngalesingakuva, kepha siphile kulesi kuvako. Bewathi ukuthi sidinga kuphila ngalokuhlanganisiwe ngetinto leti khona kepha letingabonwa. Wasinika Nkosi lencwadi, wasilayela emagugu enhlakanipho lathukusiwe kuwe. Akube lithumo kuwe mcalisi nempheleliso ekholwa kwethu. Lamuhla Nkosi livile kukholwa. Ngiyabonga ukuthi kukhona lo msimamisako ngalo. Lokho latawukukhumbula lokukhulunywa nguwe. Kunanoma ngisiphi isimo la kuso. Kukholwa kwakhe lokuhlolwako. Ngiko lokutawumenda athi ngiyancoba nekuncoba ngaye lo ngithandzako. Makuthunyiswe wena msindisi wethu. Wena lo ngakhulumi livi kuze thi sitoba nema notes noma sibe nemavesi. Kepha ukhuluma livi kuze site uphila nalabe sibona ngathi angeke siphile khona. Lo thumo lungelwakho mcalisi nempheleliso ekukholwa kwethu. Kuko konke babe lo sende sakufa kwagucula imicabango yethu. Sithi kuyabe kucaliswe nguwe futhi you will make sure it comes to perfection. For thine, O Lord, is the power, the kingdom, and the glory belongs to you forever and ever and ever. Libandla lithi amen, simnikele ithumo uNkulunkulu wethu. Amen.